Wat lara rem ka Inter Miami menin kemit haga PSG kumbasau ko lanon labanong ki players jongga PSG kidang yai buram bat penpau ya kata ka mensin jongki bau Messi udang dehi u player ubakan saya haga juk mentah kumta kunno kelanti yai ka Inter Miami haga nega FIFA Club World Cup haga round of 16 ka jing rem jong Inter Miami haga nega FIFA Club World Cup arjar poson labanong kamdai kabas ngau pala ia kibabon namar haswa baka Inter Miami baka nyekun persya bat ke PSG kalong ke tim kemajuan Henry wat laradang dai ke tim kabarit bor ban nyele persya bat kelado ke UEFA champion arjar poson Henry ka jing donu Messi hak Inter Miami kapen sengutenat ia kinong pikai ban nyele persya bat ke PSG kumta tanghi kato kan nipor ka PSG kalio bantep mi ka gol ban gong ban bar mengbau newas aga menit ban riu ban lab hundai bat ia ka gol balai la tep lang ba ka on gol aga menit basaposau kumta ia ka gol basau la tep dau Hakimi aga extra time jung kelas tep ka PSG menta kan hab ban penkre ban yele pesya bat ke Bayern Munich aga quarter final ka ban long aga santrik naitung arjar usan aga por kundais dengan min bleshbon